Karkum ke report bayo mentakasi kar hadu ke por san chiteng jan mit sakhan rengut ki breu kila yo knyang jingpang COVID-19. Nakini kar arngut ki dei ki shipai BSF basangut ki dei ki riu pajba barbaro kini ki dei Nagaro Hills District. Kar hadu kani ke por ba ai kani ke khubor baro ki active case hakajala kila poi chaka arspa sar khandaingut. Aspa arpasangut na East Khasi District nakaba shispa nyopu arngut dei ki BSF arngut ki Air Force batsan phongut ki riu pajba. Arphongut na Riboy District, Arngut na East Jantia Hills District, Khandaigut na West Garo Hills District, Arngut na South Garo Hills, Iway na East Garo Hills, but Iway na North Garo Hills. Kiblok koit baro kilong South Pusangut, bar kiblok klat kilong Arngut. Laban bendrab ruhang ni baya kanong mensong outpost la khangno shwa menta shipor nakadaw baki pulir ki betrei hakate ki don ke je kendu bar ki secondary contact jong ki bayo COVID-19.